kuvuga ijambo rito rigufi ariko rifite imbaraga kameme ko nta jambo ritagira imbaraga. Kambabwire rero akantu gatoya n'akafrezi nze kantu kavuga ngo the audience of one. Sinzi the audience of one twagasemura gute? Umuntu ku giti cye we n'Imana se bonyine. Ariko ngiye kubabwira umuntu uvura akavura mu magara hanyuma agahita abikorera rimwe sha. Reka mbibabwire neza ariko mwamba akavura mu magara, akavura mu mutima, akavura mu mutwe, akavura mu mufuka. Ariko mwavuze amina cyane. Vuga ngo mu magara, mu mutwe, mu mutima, ku mubiri, mu mufuka, vuga ngo no muri friendship, no muri relationship. Vuga ngo hose icyarimwe. Numvaga nshaka kuvuga umugore wahuye na Yesu. Ari muri Mariko 5 muramubona, no muri Matayo arimo. Sinshaka kugira ngo mbumbure Bibiliya, kameme murahazi. Ni umugore wavaga imyaka ingahe? 12. Uyu mugore yamaze 12 years ari harava, ariko muri 12 years ntabwo yari yicaye. Iyo myaka 12 yatwaye ibintu byinshi cyane. Ikintu cya mbere natangajwe nuko inyigisho ijyanye n'ibyo bigisha. Ikintu cya mbere ingwara nkiriya itera izana low self esteem. Bivuga ngo yamusizemo imisumari, ukavuge cyane, yamusizemo imisumari myinshi. Icya kabiri iriya ngwara yakoze yamutwaye amafaranga. Mwumvise ko amafaranga Jocelyn yavuze yamutwaye amafaranga, abaganga bamutwaye amafaranga menshi, agahura n'uwa mbere, agahura n'uwa kabiri. Murabizi iyo muhura n'abantu batandukanye physicians. Iyo mvuga physicians simvuga n'abaganga ba professionnel, ndavuga n'abapfumu. Ndavuga abapfumu simvuga bo babyigiye mu bundi buryo. Mvuga ngo abapfumu n'abandi. Ndabuze ukuntu mbita abantu bagupfindafindiraho, abantu bakugeragerezaho, abantu bakwitorezaho. Akavuga ati ariko abantu bagerageza, ujye ubona ko ari nk'abantu bavuga ati bazagukanda ibirenge, hari ibintu bimwe na bimwe nibagukanda kwino rirerire n'ahandi. Sinzi ko mubyumva, so birahita byoroha cyane. So abamwitorezaho bari benshi cyane kandi bari batandukanye. Wenda harimo abari babizi ariko ntibabishobora, birashoboka. Harimo n'abandi babigeragezaga bashaka imibereho. Ariko umwaka wa mbere urashira, uwa kabiri urashira, mutekereza ahantu yari yicaye nawe wirebe. Uyu munsi ndashaka ko muri aka kanya minota mikeya nyuma ya talk show tumaze kugira, tujye muri miroir iri, tujye mu ndorerwamo yanjye, njye muri audience of one. Ndashaka undebera mugenzi wa mubwira uti jya mu iterano ryawe n'Imana gusa, cyangwa se use nkaho wicaye mu bakobwa benshi ariko uri wenyine, use nkaho societe nubwo ihari ariko use nkaho uri wenyine. Hariho ibihe bigeramo ukiriho ariko ibintu bikagushiraho, n'abantu batekerezaga kuzaza kuguhamba nabo bakaruha. Sinzi niba wenda so n'abantu batekereza bakavuga ati yo aramutse apfuye anytime tuzakotizayo. So bakabona ntupfuye. Umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, ariko se nayo twari twarapanze yo kumushingura turabona bitari kwemera. So kitu tutafanya reka tumwihorere. Bivuga ngo yagiye mu kato kubera impamvu y'ikibazo gitinze igihe. Iyo umuntu atinze mu kigeragezo, abantu batangira kugushira mu kato, ibihe bikagushira mu kato, abakuzi bakaguhanagura muri telefone, bagatangira gusa nkaho batakuzi. Hallo. So imyaka 12 ntabwo ari imyaka 12 dusoma hano gusa, ni imyaka yamushize mu kato, ni imyaka yamushize ahantu habi. Ariko ngiye kuvuga ibyiza byavuyemo. Kubabara cyane, Dawidi yaravuze ngo ntarababara, ngo ntarababara sinabaga focused. Ariko maze kubabara natangiye kuba focused. Ndashaka kubabwira ko umubabaro abutarimbuye barasucceeding. Sinzi na wenda. Ariko ndashaka undebere umuntu mwicaranye. Umubwire ngo mubarimbuka ntabwo urimo. You will succeed in Jesus name. Kandi wibuke ko mushumba wari ukuri kubwira ibingibi. Hallelujah. Amina. Uzatera imbere byanze bikunze. Umubabaro ntabwo uzakwica, umubabaro uzakwinjiza mu masezerano yawe. Hallelujah. So twihute wa mugore. Ndashaka kuvuga muri uku kwezi twinjiyemo kwa k'umugore,
igihe umugore arwaye n'abana bararwara. Uyu mugore yaraviriranaga entre temps mu rugo rwo kwa Yayiro hari akana k'agakobwa kakiri gato k'agatineja kari kamaze gupfa gatangiye kuremba. Ni muri chapitre imwe, ariko Yesu yari muri crowd, ari ahantu hari abantu benshi cyane. Ariko uriya mugore, vuga ngo uriya mugore, vuga ngo bagiye atekereze ko Yesu afite ahantu ari. Aravuga ati nirita ku magambo, amagambo yonyine araremereye kurusha ingwara ngwaye. Amagambo ari harankubita, ari haranshingura ntarapfa. Ninkomeza kwita ku magambo nzatakaza focus. Noneho ikintu nkeneye si abantu bari iruhande rwa Yesu, si abantu bavuga muri quartier, si ingwara amaranye igihe, nkeneye audience of one. Hallelujah. Namubonye Luna. Hallelujah. Vuga ngo nkeneye jye nawe. Sinzi ko ikinyarwanda ndavuga cyumvikana. Arangije mutekereze ari guhaguruka ava ahantu yarari agiye guhura na Yesu. Mugira ngo yapfuye kumugeraho. Yaciye kuwa mbere. Mureke dukore commentaire. Aciye kuwa mbere. Wa mugore yavuye mu rugo. Ikiraha. Abagandi bavuga ngo eciliwa no. Sibyo? Yesu ashimwe cyane. Ikiraha noneho wa mugore yahagurutse. Ese yaje. Ariko umugore aravuga ati wede data ntabwo ushobora kugera ku masezerano yawe rimwe na rimwe utavuze ijambo rivuga ngo if I perish I perish. Ariko mwavuze amen. Niba ari ukurimbuka ndimbuke, ariko ndashaka uriya mugabo. Abari hafi ye ni benshi, abakomeza kumubyiga ni benshi, ariko nkeneye nawe, nkeneye nawe, nkeneye nawe. Hallelujah. Aca kuba mbere, aca kuba kabiri, ahura n'abigishwa be, ariko Antisofi yanesheje ibintu byinshi. Ndashaka kubabwira ahantu hose uzasanga abantu benshi, uzasanga imitekerereze itandukanye. Nibyo sibyo? Wari uzi ko ushobora kugira imitekerereze myiza, warize, ababyeyi barakureze neza, utekereza neza, warize neza, baragukundishije Imana, ariko wagwa mu bantu ugasanga swati ubabereye ikibazo kubera kumera neza kwawe. Ni ukuvuga ngo n'imico yawe myiza iri kugira gute? Iri kubabangamira. Noneho ugasigara uvirirana atari ukuri umugome, kuko ibyo wigishijwe iwanyu wigishijwe kutabesha ariko ukora mu bantu babesha, wigishijwe kudahemuka ariko ukora mu bantu bahemuka. Ibyo bintu hari umuntu wambabarira yaba yarahuye nabyo nkareba ko ndi kwigisha crowd nyayo. Yesu ashimwe cyane. None ugasanga utangiye no kurakara ababyeyi bawe. Kuki batanyigishije isi? Kuki batambwiye ko hano hanze abantu bateye? Kuki batambwiye ko bahemu buzuye aha hanze? Kuki batambwiye ko abantu bavuga ngo ngiye Butare agiye Kicukiro? So none iyo societe nayo ikakubyiga, kandi yakubyiga nawe ukayibyiga. Vuga ugatangira kuvirirana mu mutima. Ugatangira kwibaza ngo Mana nzaba mu cyumba cya genyine so byahura na wa mubiri Dr. Gaju yatubwiye. Nibwo ubona umuntu yatangiye gukinga na season yarangira. Actually ibintu Dr. Gaju yavuze nafashijwe na winter cyane, sinzi ko ari umuntu wabyumvise. Kuko muri winter hari ukuntu biriya byatsi bivaho. Bino byose igiti kiba gisa nabi. Ba Nicole babaye muri Canada bo barabizi cyane. Kiba gisa nabi cyane pe. Kumbe kiba kiri kubika amavitamine niyo mpamvu hazi izuba muri sama ukabona kibaye green. Ukibaza ubundi kuzuba ko cyari kuma kuki kibaye green? Ni ibintu cyabitse. Kirasa nabi ariko kirabitse. Kirasa nabi. Uyu mugore imyaka 12 yarameze nka kiriya giti gisa nabi, ariko ahindura imitekerereze. Yesu akora ku mitekerereze. Uyu mwaka GI Yesu agiye gukora ku mitekerereze. Aravuga ati reka mukurikire. Vuga ngo igihe kirageze wambara ikanzu wumva ikubereye. Haleluya. Nibatangire kuvuga ngo ariko wa apostle vraiment ngo nawe ntabona ko mu myaka 30 wasobetse ate. Reka nsobeke. Ariko mwavuze amina. Haleluya. Ndashaka kumva haleluya. Isi ifite ibyo ikora, ariko we gumana intumbero yawe.
gumana intumbero yawe. Niba hari ikintu wakunze, niba hari ikintu wemeye, cyemere. Kurikira ibyo wemera, kurikira ibyo wemera, kurikira imbaraga ziguhagurukije mu rugo abantu baragutaye. Imyaka 12 abantu bari baramutaye. Hari abantu baguta bagatangira kuzana opinion. 12 years zirashize nta wakomanzi wawe. 12 years ururavirirana nta waje kukuzanira ati akubwire ngo what is going on. None urasohotse, none utangiye kujya gushaka Yesu. Hey, vuga ngo come on, hallelujah. None utangiye kubona akazuba, none utangiye kubona hanze. Barashaka iki? Funga amatwi yawe, komeza. Hallelujah. Ibi ndabigisha biroroshe kubyigisha, ariko biragoye guca muri zo. Ariko ubuntu bw'Imana buzabana namwe. Arangije mu kintu yashakaga umuntu umwe bagakurura. Mugira ngo byari byoroshye kuya kuri Yesu, bagakurura. Undi agakurura akavuga ati icyo nshaka. Nuriya mugabo yari yamaze kwiyumvamo ikintu. Ikindi murabizi ko byari bibujijwe nuko nta mwanya uhari, nayo kubasubira ama verse menshi, ariko Mariko 5 yo mwitahane. Muzi ko umuntu ufite periods donc uri muri atabaga mu bantu. Murabizi yagombaga kuba mu kato. Bashiraga n'ahantu bakamutahana mu kanogo ahantu akagumiyo, ariko arenga aho bamutaye. Noneho abo yegereye reba ukuntu bamwirukanaga. Yesu we turahumana natwe, bamwigize tudahumana. Ariko aravuga hari igihe umubabaro, sinzi ko mubyumva, hari igihe umubabaro kubera imbaraga. Burya mujye mutinya abantu bababaye. Abantu bababaye. Yesu ashimwe cyane. Arangije amugeraho aravuga ati giye icyo nshaka icyama nkamukoraho. Arangije akora kuki? Vuga ngo kubishundura. Yes, z'umwenda yari yambaye akozeho gusa. Vuga ngo ahita amaraso arakama. Muzi ukuntu havuga ngo icyago, uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri we yuko akize cya cyago. Ndashaka hano hari profete waje kumubwira. Munsubize Girls Impact. Hari profete waje kumubwira ngo urakize, ariko avuga ngo uwo mwanya, iri joro ntabwo wumvise ko haje impinduka. Nibande bumvise ko iri joro rya GI hari shift. Iri joro numvise impinduka. Iri joro numvise hari imbaraga no kwaguka n'abana b'Imana bagiye kwinjira mu mavuta adasanzwe. Uwo mwanya ndashaka urebe umucuti wawe mwiganye, umuntu mukundana, umubwire ngo uwo mwanya isoko y'amaraso irakama. Hari igitangaza Imana igiye kugukorera. Ugiye kuvuga this is too good to be true. This is too good to be true. I can't believe it. Sinshobora kwemera ko amadeni nari mfite cyamunarivuyeho. Vuga ngo this is too good to be true. Icyago kirajya. Urabona icyago ntabwo cyahagaze amaraso atarakama. Habanje process y'amaraso gukama, hariko no kumenya. Ariko mwavuze ngo amaraso arakama, aramenya. Icyambere habaye gukira, sibyo? Ariko agira ati cya kabiri. Vuga ngo power of knowledge. Kuba ko ntafite umwanya wo kwigisha kuri like hariho kugukoraho muri ya audience of one, hariho we ubwe kugukoraho. You have to focus on the Lord. Ntufokasinge kuri surroundings kugira ngo yamaraso akame. Icya kabiri, you have to know. Reka nkubwire, iyo utafite knowledge abantu bose bataking advantage of you. Hari ibintu nzi ku buryo umuntu atambesha. Hari ibintu ugomba kumenya ku buryo nta musore wakwica ubukumi bwawe. Ariko ndumva nifuza vuga ngo now I know.
uzi ko iyo bikamye utarajya kwicekinga, mwabyumvise ibyo mvuga? Utarajya kureba pads, ucekinga byakamye, no ntabwo yakagiye, ariko she knew. Ndashaka kuvuga ngo I know very well that I'm blessed, I'm favored, I will overcome. For that I know. I know very well that I'm rich. Nibande bavuga ngo ndabizi neza. Ntabwo muzi Zaburi 139 ahantu uvuga ngo Imana yakuremye mu buryo bwiza kandi bugize gute? Haravuga ngo il m'a examiné. Donc yashoboye kuza aranyexamina. Hari controle babikozeho. Ariko mwavuze ariko vuga yes, yarandondoye aramenya. Azi imihagurukire yanjye n'imivugire yanjye n'imyicarire yanjye. Ngo ariko umutima wanjye ubizi neza. Ndashaka umuntu wateranye muri GI, muri Women Fellowship, abwire mugenzi we ngo umutima wanjye uzi neza ko nahamagawe n'Imana. Va mu bintu umuntu ashaka kukubesha ngo ariko harya Imana yaraguhamagaye. Ikintu Satani yakoresheje muri Eden, yasanze yaje nk'inzoka asanga Eva, aramubaza ngo harya Imana yaravuze ngo, so uzi seed yari haramuteramo yo gushidikanya kugira ngo abeho atabizi neza. I know but I'm not sure. So iyo ubaye mu gakiza uba muri I know but I'm not sure, I'm not convinced, ujye umenya ko devil yamaze kugufata, ariko iri joro arakurekura. Mbabwire mu bintu byose uzaha abantu rooms zitandukanye, ariko don't allow them to can I speak in English? Yes, don't allow people to doubt your salvation. Because it's not about how you feel today. If salvation was based on my feelings, that was not a true one. But I'm saved indeed. I know it very well. Nubwo wasanga warambaraye, nubwo wazamuka hano ku muhanda w'amabuye ugasanga urasitaye, vuga ngo Satani ndabizi neza ko nkijijwe. Ariko murafashijwe kandi ngiye gutaha. Murafashijwe cyane nababonye, ariko ngiye kugira nte? Thank you Jesus. Amaraso arakama arabimenya. Waruzi ko umuntu iyo amaraso yakamye ukabimenya, abantu bashobora kureba umushatsi utaragaruka. So abaganga bari hano barabizi, iyo umuntu yakorewe chemotherapy sibyo ashobora gukira cancer ariko atarongera kugira gute. So nako ntibivuga kutakiza. Yes, igikuru si kibazo kwonsa nuko umushatsi wagiye, ahubwo igikuru I'm cancer free. Amen, amen. So abani bashaka bavuga about your skin, bavuga ukuntu umeze, it's fine, but you know something. Urabizi ko wakize. Ikindi nanone urabizi ko ugiye gukora mariage. Talk to that person, neighbor. Tell her, neighbor, this is not about people. It's an audience of one. Hey, can I preach tonight? Hey! And you know what happened? Muskinu cyahagaze amaze kubimenya ngo icyo cyago ngo amenya yuko
mu mubiri we, amenya mu mubiri we. Imana iha umugisha Dr. yatubwiye ibyo mu mubiri. Avuga ngo mu mubiri we. Yes, mu mubiri we ntabwo yari mu mwuka gusa. Umubiri ushobora kuba affected, ukaffectinga spirit, ukaffectinga na soul. So avuga ngo amenya ko mu mubiri we akize. Iyo bavuze icyago rero ntabwo ari diabete, ahubwo ni icyayizanye. Ntabwo Imana igukijije malaria, ni icyayiteye. Ntabwo Imana ariko mwavuga kugira ngo itazibesha ikagaruka. Yesu akijije icyago. Babwire ni bande bazi ko ubukene buzamura diabete? Vuga ngo Yesu agiye gukiza icyago. Ni bande bazi ko umuntu ashobora kugira stress akagira cancer kubera urugo rubi? Kubera urugo rubi, kubera toxic marriage. Ni bande bari kunyumva bene data? Yego ntabwo washatse, ariko mwabonye ababyeyi bari muri toxic marriage. Birahari ntibihari? So umuntu akazashingurwa akajya Rusororo, bakajya kuririmba Rusororo, ariko yarishwe n'urugo rubi. Iyo Yesu yaje gukiza, ntabwo akiza symptom, akiza icyabiteye. Vuga ngo icyago kirahagaze. Mugiye gutahana amavuta, mugiye gutahana imbaraga, mugiye gutahana ubuntu, mugiye gutahana ibwiza. Vuga cyane.